buli muluka tuguli mwenda ku 3 era buli lunaku tulikola zone 3 kati Bulongo tujina mu meeting 2 katumalirize wano mangu tulumukedde tuje ebusiba tumalirize ni kulingo olw'igulo omusumba sebo osanga iro kubona isukayo yova ni mama mwebale okuweereza mwebale n'okulakulana ekyalo kyeffe. Ndidde wano kubasaba kalulu era tidye nga muliraana waimwe tidye nga gwe mubonanga ku tidye nga gwe mulya naye ffene ku kyalo ndidye nga omuntu owundi we yalidde ku kyalo kuno kusaba kalulu era ndi kubasaba akalulu kano ke ndidye okubasaba tika bwa neighbor ka busobozi nsaba mumpa akalulu kano olw'obusobozi bwange abantu betuli kujibendivuganya nabo omukaaga nze mumbone yange mbasinga ku obusobozi ku mulimo guno gw'obwe mupi. Ekisookera irala ninze Bigirwa Moses mu byobufuzi ninze Jeno Bigirwa Moses kasito owulira Jeno Bigirwa Moses omanira irala nti nsonga d'amaani d'abantu b'amaani abaamalayo n'olw'ensonga eyo olw'okubanga ninze Jeno Bigirwa Moses kitege ekyo kinsukkulumya kuba nange bendivugana nawo mu kalulu kano kubanga muzira Jeno wundi nize zenkalimu tibwe kiri ekyo kyabaawo. Ekyokubiri nasoma ebintu bino ndina degree gye beeta Bachelor of Public Administration. Degree eyo esomesa bya gavumenti baba omusumba degree gye nasoma kye beeta Systems of Government, nasoma kye beeta Separation of Power. Government yeba n'amayiga 3 yeba ni parliament yeba n'ekitongole ekiramuzi yeba n'executive ba cabinet minister ebyo n'ebitambuza emirimu gya government binasoma. Ndidye iteeka litambula litya litandika litya era liwa litya. Ndidye okukola budget kikulu ino kubanga okufuna omubaka parliament yataidde bya budget ate nga parliament n'ebisa budget kikulu ino ekyo kyetaga omuntu abitegeera obulungi. N'olw'ensonga eyo mu byobwevu ninze nasinga okusoma ebintu ebituufu mu banange bineesimbyewo nabo ekikubire ku mungalo. Waliwo owundi yasoma nutrition kitegeeza kutabula mmere y'abaana omwana eyakazaalibwa alyaki ebintu module yakamera amaina alyaki nutrition bityo owundi ye oyakali akasitwa golinga yakakola sini ey'omukaaga duuzi oyo timubabala mubeevu akali kwingira mubeevu wayirenga yekyanga mu kyalo muno kodi ndina sente ndinaki mubeevu aziramu kubanga omwana bw'afuna degree nga tujje mwetegerezanga emikolo gya graduation bakuba nti abalina degree mwide tumuyingize mwasimba line oluuyi n'oluuyi omu kubendivuganya nabo tasimba asigala mukatebaawo kubanga timwevu. So ezakyajja akola muki mu lukiiko lw'abeevu parliament lukiiko lw'abeevu. So academically mu kusoma mbasingaku eyo nga tuviireyo mu kweteekateeka nti munaife ayemerera atya basebo ne banyabo mu kweteekateeka ndi mu Kristaayo omugundiivu ndi musada mufumbo madamu wange abaire wano bamweta Kano Fanta mumwidi bulungi era tuli bampeta emere twagirira wale Budawudi ku Muteekanga primary school ate empeta twagikubira wale ku St Mark nimu mwaliwo era emere nagirya nimwe mu bantu beneesimbyewo nabo wazira kulaga muntu we ngayemerere nti iba wange wuno oba mukyala wange wikiki wuno batisa mubatise waliwo alina abasaada mukaaga mu kalulu kano mukaaga guti waliwo abalese emotoka da konvoyi obu mulimu nga 2 bakigumira ono bwasookayo ole yayira ku olw'eigulo waliwo akola ku bya posita owundi agula mafuta oyo yena ali awo ali kwenda bwe mupi n'abasaada be mukaaga mu konvoyi muzira muntu
mweteefuteefu bulungi muzira muntu asobola gwosobola kweta ayogere ng'oligaba muwala okumukolo ayogere ku nsonga edda obufumbo alambika abafumbo ng'ebakola ki ninze zenka so bwe bali kwogera ku kweteekateeka tikandidate yeeteesetese obulungi okuboneka nti atuweesa ekitiibwa mu kyalo muno era ojja kusibira ku bigirwa Moses eyo nga tuviireyo twayidda mu byobufuzi omulimu guno gwe luli basaba gwa byabufuzi saba kyamaani oyo olukiiko lwakubye yaluleke wairo likola ka research kako likwenda bamaama abo bategeere information yenu ndikubasaba bw'oyogera ku byobufuzi mu Uganda n'oyogera ku bantu abazaana ebyobufuzi mu Uganda ebidda kusibira ku Jeno Bigirwa Moses kubanga mbairewo kumala emyaka 25 zinatandika nga ndi wa myaka 16 na buti nkali mu byabufuzi ndali mwana muto ino era natandikira kamuli wano so ne mu byabufuzi byene ninze asinga banange benesimbyewo nabo ndina ninze Secretary General ow'ekibiina kya Common Man's Party Secretary General n'abayiririra president mu buvunaanyizibwa mu kibiina bananga abandi bazira bibiina abandi bali kumiruka abandi tibayiti kiri kujja mu maiso aye bali kwenda kweyubulira mwimwe mubafuula abakulu baje balambalire mu kifo kyaife okumala emyaka emeka emyaka 5 so nibo yogera ku bibi ku byobufuzi bya Uganda era ojja kusibira ku Bigirwa Moses n'omuntu ow'ensonga mu kalulu kano kubanga ninze abakiikirira ku TV ku radio ne ku mikutu egindi egitambuza amawulire mu Uganda muzira muntu asinga ku trendinga ku nsonga ed'okukola analysis mu Busoga nga Bigirwa Moses kyenva nawangula award eyokuba best political analyst of the year 2024 era kikoze bubi nti njerabireyo ayetu tujagipikinga abandi bedagibonako mwandi bwena kukiraba ekyo ti buli muntu nti akifuna kukubaganya birowoozo ebyensonga n'ebyobufuzi mu Uganda ate obubaka bwa parliament sebo chairman Kinoba obubaka bwa parliament mulimu gwa byabufuzi omuntu atayidi byabufuzi abamene emyaka emeka 5 ngeze kyasoboire kulwanirira Kampala so ndibasaba mwikirize mumpe obuvunaanyizibwa buno njabukola bulungi ndikwenda kuona ku bye ndikwenda okolera ekyalo kya Kabuli municipality kubanga eyo n'ensonga esinga obukulu ekisooka nze ng'omubaka wa parliament gavumenti ejja kumpa esente edigula emmotoka emiliyoni 2 oba 2.5 gavumenti bwe nampa esente edigula emmotoka nga bwe mbakobeere nti ebyokubayiza na bimala tikasobola kwira mu byambaga ebyokugula amasuuti waire banaba bampaire ndakugula amasuuti ndakugula motoka wano ndidire nga tiritambuza bigere tibwe kiri ndidire mu motoka amasuuti ene suuti tesobola abakiikirira eno bwana kwezi ate ngule India njakuba nono bwono eno suuti baneje Kampala so nebyamasuuti byona tekali nsonga kuze so kyamani kino tija kugema sente da kugula moroka ndize mu kugula machi masuuti ndize mu kubayiza mukazi nabimala ebyo ndikwenda buli muluka ogwena nkulyako Kamuli na Mwendwa emiliyoni 2.5 oba 2 ndijagema ku emiliyoni 15 ndigabanye mu miruka 10 buli muluka ngutemu emiliyoni 15 emiliyoni 10 na 5 nga mama osobola okujja mu kasaka akakomuluka watwala ye mitwalo gya 5 waje wakola business wadiza oundi yakola ki yaditwala awo tujja okubita okwetwala mu bwavu nga litwesiga email kubesimbyewo kubanga campaign ndiwe navuga etya wazira jaweza mitwalo 10 mu campaign eno azirayo ababyobufuzi ne banaka basente difaana ditya nga bwe mpulira gabaki imwe abali wano wazira jaweza mitwalo 10 muki
mu campaign yenu n'olw'ensonga eyo kiba kyetaagisa ki kiba kitegeeza nti mulingirire omuntu alina program ejja okubayamba okwezimba mu nkulaakulana gombe muwa akalulu okusinga n'asuubiriza obusuubirize mu biseera bya campaign. So milioni 15 lijakola ditya nja kwenda abakakiiko ababaire wano nimwe abataka ne bachairman bano aba DLC benje okutyama nabo nkolemu abantu 5 abaana 5 abajja okumanaginga sente edo abantu batandika okudekola kasolete endaga muntu chairman nga kurecommendinze wa zone baneiba bo babiri bakurecommendinze je musako bakuwe sente ojja okola emirimu ku interest ya 2% ku mitwalo 10 diba 2,000 2,000 wobotwaire emitwalo 5 guba mutwalo gutya mulala botwalo emitwalo 5 omutwalo gukulema omwezi ate nga toligwiriza bigirwa tulikwenda bala abaana bamanaging obusente obwo balema ate kulumuka nabwo buno interest y'obuyiriramu obwo n'obuyamba office okola ki okutambula ndikwenda kubawonya ebikala bebawandika ku nnumba dayimwe mukiwulire ekyo bawandika ku nnumba dayimwe ti yange ndikwenda bawonya ebikalamu ebyo watuuka ku ekikalamu ekinene this property is for bank, this property belongs to Centenary Bank, this property ayenga wewola imeka mitwalo 3 ku interest ki 15% tusobola disasula mikono ya ifene yaki eyakawerege. So ndibasaba mwikirize mwembulesinge kandecha yange mwikirize mumpagire mbitemu nsobola okuyamba ekyalo kino nze ndikwenda kamuli municipality eno tyendeiremu kuba mu kikalamu kyona kunumba ya muntu ekyo njakirwanisa nkimalemu olw'ensonga nti nja kuba mbaterere we mutola akasente mwaja mwekulaakulanya eyo ensonga yabewere ndikwenda obawonya embeera eno ey'obubago tuli municipality ono ali kuzungazunga na bubago municipality ya sente municipality yaki ya sente eno kino kibuga were muliwo na tuli mu environment ya kyalo ayi kino kibuga tulina kubanga program daife da sente ayo omuntu yakuleetera embago mu 2025 Allahu Akbar obo jakulakulana liye nga kyogaba ine mu campaign akusimye embago kyoka nekisinga okunuma kamukobere ku kino kyona mukitegeera abaliiga b'embago badifuna mu 2022 sebo kyamani kana ku kino bamaiko ekintu kino abantu kyona bakitegeere bulungi muleme kobambu ninirire banange abantu abeeraremu Mwai Museveni yagaba embago mu 2022 yadiwa abantu be badituuse wansi kuki ku ground bano bendivuganya nabo badifuna baditereka 2022 2023 2024 twingira akaluka flag ekenare mwaka akawa badizukusa batandika okola ki okugabayo era mwakubendulu nti nabamaani kubanga balese ebintu biwandebaire wafuna ira emyaka 3 edikoze eki that is robbery, that is safety wibi iwe kulwawo kumpa kyenalifunye oba osaze eki oba osaze ensawo so zemba ibire kuwibire timusuubirira n'ebyo programu entuufu eno nsaba mwikirize tutambule. So ndijja ku buli muluka ndijja kuwonya ebintu ebyo ebyaki ebyokubaleetera embaga ate nga mukali mu tawuni etambula n'ebyesente eyensonga nga njimaze mu programu yange nina kyendikweta effective representation. Effective representation kitegeeza ki obukiise obwana maddala obukiise obuli ku nsonga edda omuntu ndikwenda okubategeeza abantu b'ebulongo wazira iteeka lijja kubita mu parliament nga Bigiro Moses lizira ku birowoozo byange. Wazira iteeka lijja kubita mu parliament nga tiize wano kubeebuuza ku mumpe ebirowoozo byammwe. Nabeere ndikwogera n'abantu ab'endawulo mu Kamuli wano
nabakobera nti mukine ekisande ekiri kuwaako parliament ebisiza amateeka 36 nga mulimu amateeka agagema ku by'omusolo ne ku by'okusoloza omusolo amateeka 8 ayenga mukamuli wazira guide n'omubaka mwene ali wanabaire atukiikirira nga yene zira lya iteeka lyakola ki lyaidi kyokka n'omubaka twajja twafuna obuzibu nti olwaleero oba waikaigula wakaduuka oti ng'owa revenue atuuse ali kwenda income tax. Lwaki ali kwenda income tax? Parliament emuyikiriza okujja ku kaduuka ka retail shop yakola iteeka eyo bakutole ku income tax ya 18%. 18% ku mitwalo 10 bw'oba wingiza emitwalo 10 government ebe yende kutole ku mulala 8. Parliament niye bisa amateeka ago ganigirizani muntu wa bulongo akola ki asembayo. So effective representation ndi kujja kubakiikirira oba bulongo obona omubaka wonge ensonga watuusize ensonga ayi munakomangawo imwe ku radio okuwulira Ssemujunganda yalese ekirowoozo ekifaanana kiti Ssemujunganda yalese ekirowoozo Ssemujunganda yalemeseiza kino Ssemujuna akiikirira Kamuli municipality. Ndi kwenda mutandiike mwena mubaka waimwe wa Kamuli municipality abenga eggulu bamwogeraku embalala bamwogeraku embale bamwogeraku nga nabalitambuza ensonga ediri kujja mu maiso mu parliament. Ekyo kyebeeta effective representation era ndikwenda obategeeza nti njaba weese ekitiibwa mu parliament. Ensonga gye ndikwenda okugema ku eyindi ya byabulamu. Ebyobulamu nsonga ino mu kyalo kyaife nsonga ino ebyobulamu bitutuusiza wala twatandika okuziikagana ku speed ndowooza kyamani kino bwokiddi bulungi ekyo level kwe tuziikira mu kyalo muno olunaku lukyanga olina emirambo 6 ng'oza ne bw'ogitandiikira watuuka ku gundi nga bali kumaliriza bakunenya nga oyenda okutuuka leeti aye ng'obaire oli kulira wandi. Ndikwenda obategeeza mu bantu abeesimbyewo Ssebuwana Kwezi Ssebuwana Vice President mu bantu abeesimbyewo mu Kamuli municipality ni nzaidi enaku eri mu Kamuli General Hospital mwirwaliro lyaife bana abataka balwalira. Ekisooka ni wenda ogerera wano saawa dino mukaire wange waali kuba bamutwaire buyende nga tali bulungi bamutwaire awo. Ekyokubiri mukyala wange ono abaire wano Fanta bwe yali ali kuzaala namutwala awo yazaalira Kamuli General Hospital. Zena na banguza buli kantu nakagula wuuzi empiso girita bichi rubber bandi bichi byona babintuma nabigula nga buli kantu akagema ku mukyalo okuzaala okagula ku ntuuma nazungiraawo olunaku lulamba paka Fanta luyazaala. Mubakazi nga benize bati traffic jam ali mubenda onavao batawuno iwo wobokeru myalumyawo ngate batawo wundi yalumiriweira akavuyo kali mulire irwaliro my dear zina litibonanga ku traffic jam wabada mama nachagana mwirwaliro lya Kamuli General Hospital traffic jam nali ndi wa motoka mumbere fano seneyo nakola research obuzibu buliwa abantu bafiraki bafira mwirwaliro wale mwirwaliro omukyalo okufanga ali kuzaala raisi n'abasawo ekyo tikikola mawulire kubo kubanga banje abafire nga balikola ki nga bali kubona n'olwensonga eyo babanga balagadavu eri obulamu bwaife. Ndi kusaba mumpa obubaka bwa parliament bwemumpa obubaka bwa parliament buli mwezi ntyamenga n'abasaada abo n'abakyala abakola mwirwaliro eryo tukubaganya ebirowoozo kuba we baagaana okusomoozebwa mu kukola emirimu gyaibwe. Nze ngaali e Kampala mu parliament nsobola okuwanvuya ensonga edo nditwale waigulu eri gye bekigemaku kubanga minisita wa health ati Kampala mu parliament yendi kwenda mu nsindike na buli kitongole kyona ekitambuza eddagala mu Uganda mbanja kukigemagania Kampala kubanga bitandikirere mebyayikirire eno bwenfuna bwenta ku kooti y'obwemupi
wallahi ndi kwenda obategeeza era erwaliro njali gogola kubanga ndakuba ndina mandate yaimwe bajja kuba banti ate nze abantu banti atidde abalimba nze tiri wa bulido tiri waki nze abantu ba gavumenti bantya olw'ensonga ndogera mazima ate ndemera ku nsonga nze tiyenda kunkobera nti loole yatuyikuira eddagala olwaido wabiseewo enaku ibiri nti eddagala likoze ki liweirewo balinwereire ku kyayi balirire oti mpengere ebyo bijakoma because omuntu gwe mujja ogemya ofisi y'obweMP Musaada mulwani tijja kulwana nimwe nja kulwana nibale kubanga imwogwe mujja kuba mukoze ki mugumaze so ndisaba mumpe ofisi eno mbaterereze irwaliro wallahi nimwe mujja okweyagala nze natwalayo fanta tiwakubula busobozi nti mbuze we mutwala awandi but naye yenda ku finding out kiki ekijja mu maiso mu irwaliro lino ebigena agenda ebinagabwa mu campaign muno bizira answer ku bizibu ebiri mu irwaliro mwidukire twaziika muzeeyi Asumani mwidukira twakamulira waigulu awo so nze nasubwa n'okwida nalinzirawo muzeeyi Asumani nimwe omwamuziika tibwe kiri muzeeyi Asumani ekyamuyita amasanalaze gavaaku mu irwaliro nga generator ezira mu mafuta aye ekyafaayo kyenafuna mutabani wa muzeeyi Asumani bwe nali njira okubalira yanumiza sitole nti yali awine okujja okusaala aswiri niyo ey'okunjeyo ayagaana akasada akakola ku generator nga kalinfulumya ekidomola ky'amafuta era emandu ey'irwaliro kakifulumya kakitwala ekidomola ekidwire kiti tiyakakobaako buli muntu aba neddiirudde omusaada akoze eki akoze eddiiru ye kumba omusaada alitwala amafuta agaliyambye lataawe ng'ali ku kyuma bona ebaleeta lataawe mu irwaliro nga generator muzira maki kalasi muzeeyi Asumani twamukola ki twamuziika so byendi kwogeraku biri mu nnumba daimwe biri mu nnumba yange biri mu society nebibaluma nebinuma ndibasaba tugemere walala tutereze kino ekintu ani asobola okukubagana n'abasaada abo bano bendi kulwana nabo bano ab'ekitembeete bano basobola okulwana olutalo olw'irwaliro so ndibasaba mwikirize mumpe obusobozi buno nze nje mbakiikirire ensonga ndaditambuza bulungi nga kamalirize n'ebyokusoma kubanga ndikwenda kulumuko obwire bugire ebyokusoma mbizingiramu n'abavubuka mwena abavubuka bananga abakaali wano ababayiza n'abatabayiza ndikwenda atereza byansoma mu Kamuli municipality ekisooka nga ebyensoma onaabitereza oteekwa okuba nga bakweta ani inspirational speaker oba inspirational leader. Inspirational leader kitegeeza omuntu oyo asobola okwegombesa ekintu asobola okwegombesa ki nze ekyanamba okusoma kambakobere kwekyama nali njakola ekyomusanvu mu 98 omugenzi George Kayizi tebigwayo yali akiikirira isaze eryo erya Budyope yakyala ku isomero ngakubye kawunda suuti n'omubaka mu kitundu ekyo yatuwa ebigambo ebituyizaamu amaani era yakoba nimwe abakulembeze baki abekyo okuva kuwolozera naira mu amaani na bisana n'ebitabo ndi kulwana kujja mu parliament kutuukiriza kirooto ekyo abaana bayimwe bemusindika ku masomero ndi kujja kubakyalira ku masomero mbakobera ebigambo ebyokusoma ebiswikaku kubasomesa bibakola ki bibabakoba omwana tasobola kusoma ow'ekyalo ng'ezira kintu kirungi kyali kulingaku omuntu nga Bigirwa Moses nga yakyaire ku isomero bakuba parade abaana wabayizaamu amaani wabaleka mu olusaniya olutontono olw'olunaku olwo omwana asoma omwana akola ki omwana asoma yakuba ati Bigirwa yatukyalira nze nakansome ino nfuuka Bigirwa muki abanange bwenkyalira omwana kikyamaani nga nakyalire omwana waiza okuba ati akasadda akaidye nga tikategerekeka
timu izamu mani owe balira timu izamu mani so okusoma kwetaaga ngo omuntu akugemeire ku yakusuubiza ekyo mu maiso ogumiikirize so ekyo njakikola amasomero gona njagatambula aga public aga government naga private abaana baife mbawumbe mbakole ki basome mukukola ogwo omulimo mwenjo ku interactinga n'abasomesa tusala amagezi tubone tuyira mu tutya amasomero gaife okufuna first grade okufuna second grade obutayira mu division ne dawa iguru kubanga abaana bagezi abaana baife baki bagezi bulungi so ndibasaba muikirize mumpa amaani mu masomero gye njotambuliza ebyemizaano ebifuluma amasomero waigulu bino tournament ndakuba nditeekateeka edemipiira tiimu daife nditeemu amaani kubanga ekyo kyo kinkakata kubuka kate kubanga zena ndi muwagizi wa mupiira zena ndi muwagizi wa Arsenal akakalango nezooka bisaawo so nja kumaliriza nga ndikwesaba mbategeeze n'okubaidukiza akabonero ke tulisinziirako akabonero nikano kengemye muki mungalo kalusaniya lwidaboneka kule ku kapapulo idalubona ne kafesi kangu idakabona bulungi ndo nga nakalevu kaliku netayi ye nemyufu nesaati eno nekooti eno yene gyendimu jojo okwagana kuki ku kapapula kuno okuba kutikiyo oba oteekuki ekinkumu wala tujje tusagambe bulongo nifu tujokina amakina wano ng'ekintu tukikoze eki ekintu tukigemye tutereze ekyalo kino pastor nsaba baba tutereze ekyalo kino kitalo kino kijja kusagamba nga kifunye omukulembeze ekyalo kino kijja kulya bulungi nga kifunye omuki omukulembeze so ndikwenda okubebaza mu nsonga eyo okuboneka nga mumpuliriza ndikwenda kulumuka bulindi ate nje mu zone edindi kubanga speed etabwike kankubyo ne ebigambo byange mwebyo ebigambo ebitonotono byendogeire mulonde muche mulondamu tusibe ekintu ku kyalo kuno tusobola okola ki era ndikwenda okubategeeza nti okutola ku nga banakoopa bukoope banange bendi kuvugana nabo okutola ku nga banakoopa bukoope era nga batera okooperera ebintu byange bakooperera bafutu soja buti bona baleeta wano bayambaze ebiovolo bya yero abandi babambaiza byeru babali kwenda bona babe bajeno obwajeno tibogera bwabalwani obwajeno bwabalwani buti mpera twayongere mu naba masuti baba nadigula liye ate buti twayongere mu naba masuti so bayinza obutatusobola mu kintu kino ekintu kino bayinza obutakola ki obutatusobola batuleke tujje tukiikirira abantu tusobole okutereza ekyalo kino mbeyanziza ndakwiriza ku katono ku nsonga eno eri kujja mu maiso ekisooka kambe yandulire mu butongole nti ninze Jeno Bigirwa Moses era ninze Jeno yenka gwe mulina ebulongo wano ate ninze Jeno yenka gwe mulina mu Southern Division ninze Jeno zenka gwe mulina mu Kamuli Municipality era ninze Jeno yenka gwe mulina mu Busoga Sub-Region ninze Foster Jeno zenka ali mu Eastern Uganda mukakubire ku bungala abandi ba Erweru baliyere muteso atabo ba Lieutenant Jeno ba Felicita mbasinga kwawo so mu byobufuzi ndi mugundivu timujja kumpa office nga nja kuvumberera mu office ntandike kulya bindazi kunwa tupa da soda ibiri olisikeno lokuba gwire mu bintu mu byobufuzi ndi mugundivu buki bulungi nga munange bwakobye nti nize nawangula award eya best political analyst of the year era mjitumiza wano Kambalageku nize okuloza nti mba ndi balimba waire balesenga tibasimuireku wazira tabu ekitabo kino bakimpa kirabo kya muwendo inonge muri kibona bakikuuma bulungi ni kino best political analyst of the year 2024
omwaka ogwo ninze naguuta kwogera ku byobufuzi mu Uganda. Ekibwene ekirabo kino ntambule nako bwena akaleke inuma kyamalikamu omukisagemeku. Abantu bonabona nabasinga okubaganya ebirowoozo bonabona bemwiddi mu Uganda ababa ku TV ababaawa ekirabo bakimpa ekyo. N'olw'ensonga eyo obwemupi buno bwendi basaba office ya byabufuzi ndoza kankayizeemu njaka bawanga amaze okwogera kubize ku n'ebifaanani kubanga tiikangu sebo bwana kwezi ono mukulu kakagemenga. Ekintu ekyo kitegeeza nti omuntu ali kwogera mu maiso gaimwe omutwe gulimu amagezi era kitegeeza nti tiwa buliido kubanga eyawadi abagituwa bava mu Amerika. Abawulirize bana Uganda abali mu Amerika ebungereza musedo okuliya bako bati omuntu asinze otwogerera ku byobufuzi mu Uganda nibigirwa tumuwe eki tumuwa awadi eyo. N'olw'ensonga eyo okulondebwa kwange kubwemupi kujja kuba kutegeeza ki kujja kuba kutegeeza nti muizeemu ekibuuzo bano kye batubuuza kuba buti ekyo kibuuzo wekibanga omuntu ali mu Amerika omuntu ali ebungereza omuntu ali mu nsi ed'okuliya asobola okumpeereza ekirabo nti nkubaganya bulungi ebirowoozo mu mutaka munangu w'ebulongo lwaki tombona mu muga ndimu omuga amina. So ekyo nga nkimaze ndikwenda kwogera ku katono ku bye ndikwenda obakolera. Bigirwa Moses nalese programu gye tweta Bigirwa Parish Model. Bigirwa Parish ki? Bigirwa Parish Model. Muve ku PDM ya Mwai Museveni buti eno ya Bigirwa Parish kiki? Ndikwenda agikola ntya? Ndikwenda kugema sente parliament gyenje okumpa mbunje ngula amasuti nje ngule emotoka buti ndidi ne motoka dido dirimeka yina edo ti nedo esuti eno enesuti yabachikira mu parliament techikeno mu parliament. So ebyo bizibu bya masuti ebyo nze mbikoze ki njabitembali. Ebizibu by'okugula emotoka wano tidire ku bajaji ndidire mu motoka ife kiki yiyo eyo yona tinsonga buti mperano ebizibu by'okubayiza madamu abayiro tabayire wano empera timujibuwa ineko twanya zene yange yino. So mba tija kuira mwebyo bwatembo ine yakawala ate mbayize ate kubanze tiriseeka tiringa muzeyi wange chairman we NRM ntiseeka ndikirizibwa okukola kyogaziya network nze ndi wa Church of Uganda tiwe kiri kitegeeza nti akasente kenje ofuna akemotoka ndikwenda akaleeta mu project gendese Bigirwa Parish kiki Model ndikuenda buli muluka omuluka gwenda nkulyaku chairman NRM ne chairman LC1 ensonga eno kuba nimo mu George bamu nga tuliji implementinga ndijageme $15 nditwale buli muluka emiruka diri 10 edikola municipality kyabanga kitegeeza ki nti nede $10 imeka na 5 esente edo lijakola ditya ndikuenda njalonda abaana 5 abava muimwe abataka benezoni abaana 5 betujja okwigula office mu muluko ogwo abajodi managinga nga wobo ina ka business ko oli kwenda keyongere mu amani ido no ne mitwala 3 mitwala 5 ojo okole business tibo kiri okole business mu ibanga lya kasita umalo okwetereza sente ngodikola ki ngodiza oundi ngakola ki oundi ngatwala. Lwaki ndikwenda akola ekigambo ekyo ndikwenda kubawonya bulooni buno obubaire mu kyalo muno
Sakulabye babweta sakulabye obuntuntu obwo muli kunfuna obatwala kwendaga muntu daimwe obatwala kwenumba eitaka era nze emyaka gye namalanga ndi MP tiri kwenda kubona kikalamu kunumba ya muntu ekikalamu njakigoba mu municipality wano kubanga nakizuula nti ekiwandiisa kunumba edda abantu bambi yaba yatolayo obusente ti bungi olwokuba interest y'amaani bwamulema okola ki okuyizaayo bamaliza nga bawandiise ku nnumba ye buti ennumba eyo nga ogyewolereku emitwalo 3 niddi kulema nga banka idanga ewandiikaku ogukalamu ogunene this property belongs to Centenary Bank olw'emitwalo ameka ebyo bizibu byonna byonna ebyo tujja bimalira mu kasaako ako twekulaakulanye mu Bigirwa parish model twekulaakulanye abantu bakole mbamale ku stress ayo yagaana omukyala afumba chipusi olw'eigulo abavuka batunda chapati olw'eigulo ayina amabanda endaga muntu bagitwala endagaano ya piki bagitwala endagaano y'ennumba bagitwala ng'azira kyali nakyo muwe kindazi alumengako ate bano ni babigirwa bencho bano era abantu babuvunaanizibwa mu bintu bino so programu eyo nende etuyambe mu kutereeza ki ekyalo kyaife kino tuve mu mbeera eyo oyidiwo obaamu n'akasente maama owe buyindi wano ng'olinamu akasenteko ekisooka oba weeno oli muntu w'amaani nga tibakulumusa misindo olw'okubanga wali wajja ajogaba 5 ewaka baba wanwevu oba tokaakola ki tokapakukapakuka ebyo so ndikwenda kubanyweza waka eningiza waka tukole ki tutereeze omukazi alinamu omutwalo mukasawo tamena tiba kiri omukazi alinamu omutwalo takola ki tamena ayo omukazi nga buli kintu omuunu binzaali kodi abagenyi baidi wazirafu kilo ya sukali logo nga buli kintu kyonna kyonna akubira mwami obufumbo tibutambula obwo kubanga stress ku mwami eba yaki ndi kwenda nze ndete milioni 15 ndityamye mu muluka tutandika okwewola sente edo tuditwale tudize niba naifa abandi bakole ki ekyo eyo ni programu esooka tugyeta Bigirwa parish model mugikubire ku mungalo lwaki mbakobye mugikubire ku mungalo banange bendivuganya nabo okutoola ku okubakiniramu n'okubemberamu n'okuleeta ebidongo ebibitirivu eno bazira programu ejja kutambula ng'eyo eba byakutyabula maki oba okukooperera era bajja kutandika okukooperera byendi kwogera baide babidabulemu aye nga blueprint bagizira era ezira kyosobola kuta mu nkola ekyo nga nkimaze ensonga ey'okubiri yabyabulamu ebyobulamu mu biidi ebyobulamu bikulu ino era ezira bosobola kukulaakulana nga toli mulamu omulamu nasobola okunoonya esente n'akola ki so nze nga Bigirwa Moses nakola okunoonereza okwange nagema Fanta abayire wano namutwala Kamuli General Hospital yazaaliraawo yabita mu nnaku yona yabita mu traffic jam y'abakazi abalina enda baali babitirivu twabaganayo mu bungi nga bangi ezane wobisa kigere nze tibonanga ku traffic jam abakazi banda balindidde wa motoka kirayagana Kamuli General Hospital ninze asobola okukinumya kuba ninze nakibonako kumbitirivu ino buli kantu akagema ku mukyala kakugula buli kantu akagema kubula mu bw'omuntu kakugula kyokka nga gavumenti eweereza eddagala muki mwirwaliro omwo nze ndikubasaba mu bantu abeesimbyewo bendivuganya nabo muzira yaloda ku nnaku yaawo
bate banumirwa kuziika eno yetuli eno omuntu afuire tuje tuziike tufumule ebigambo aye nze kiri wale nchidi kubanga namala wena kuimeka ina namala wena kuina ena kuibiringa ali kulumwa ena kuibiringa bamazo omu operatinga na azula buli kintu kyona kyona nolo ensonga eyo ndi kujja akola staff abakola over doctor bona abami n'abakyala okuva kwa sikali okutuuka ku medical superintendent n'omukulu atwala ebyobulamu mu Kamuli district gwebeta district health officer tusale empenda buzibu kya abasawo bwe bagana nga bali kola emirimu gyayo omutawana guliwa twongere muki ekintu kino tukisibe tutya eidagala neitono abantu n'abangi bwe mala okumanya ebizibu byaibwe ebya buli mwezi nzo mulimo gwange kubitwala mu parliament kubanga parliament nebisa sente edivamu eidagala erikola ki lyebaleeta wano ndikwenda okubategeeza ndakuba nakatambula y'emyezi 3 ng'ensonga y'ebyobulamu wano tugisootinzaawo munda kudanga ekikumi edisooka nga ndi mu ofiisi eyo ensonga nja kuba ngisootinzaawo tu kubanga buli gwe kigema kunja kuba ndi naye kabe nansi asembayo kabe bana abakuru kaminga nga wakatuka kabasikali woku gate bona njabata ku board tusala amagezi okuboneka nti erwaliro lyaife bojayo ofuna obwidanda byobuki obumala kubanga idagale nze waliwo olwembonero olenge eri kuyingiraawo ngerese idagala wabitena kuditi nga idagala bakola ki wazira idagala baliri oti mpengere ali sansanya idagala balikola batya erida ne lijena moni de baletawo awo era ne mukamuli mu Uganda yona ne irwali erina afuna idagala limala so ebyo byona nze njabinigiriza ndi kujaba nigira abakulu abo aba bere bagayigawalira mu irwaliro lya iferiyo njaba banigira emba baseseme bibakoze eki bye balire meme musobola okola ki okufuna obwidanda kati kamba kobere duzi mwazika kubatida ko bantu azika mwazika omugenzi Asumani wale waiguru ngewe mwidukira bulungi mwidi nti omuze ya Asumani oyo yafa kubanga generator yali evireko mwidukira bulungi bali mwidandaba bakali mu operation generator amini amasanze gakola ki okumaga amaga generator muzira mafuta okumaga amaga agikola ku azira wajire kwetambulira ole kiwundu kirikola ki kiri kusamba omusayi guli kuvaamu wuyo ate amafuta gali gakwesonda bwesonda bayire mbagikoleze bayire batandika omukola ki bamuize ku di machine ng'obulumi bungi muze ya Asumani tiyawona ayo nali ndikwogera ni mutabani waliwo mutabani omuwanvu ati muganza yanko bati waliwo yali awine okujja okola ki okujja mu town yawo aba abise yali ali kujja yali ali kujja ku subuhi kusala kuncho eyo swale soka yayagana akasadaka kola ku generator nga kalifulumye ekidomola kya mafuta mbukali mudiru yako kalifulumye ekidomola kya mafuta katwale ku market katunde tiyakakobaako yakoba ebya Uganda nga bwobidi omusada yena alikola ki alikweyiya wabita wena ku 3 baleta Asumani baba we bamuleta nga generator muzirama ki yaidukira nti akasada kafulumya amafuta nga ndi kubona nasula yo gwana gamba obulamu bwalatayo bwakola ki mumubuuza ngo muvubuko yaida abakobera olikitegeera so ebintu bino biririyo biri practical era ndikugira ku bulamu bwetukola ki butuwangalira so nsaba mundikirize nje nwane entalo dino mbatirereze embeera ng'omubaka waki wa parliament kuba zina tijja kunumirwanga kubanga eirwaliro bwe livunda nga lizira mu bwidandabe kitegeeza nti buli alwaza olina akubira emupi esomero liba ibi oba liseera oba likola litya kitegeeza nti buli muzairo gyakubira ki ate emupi sente dafuna tidisobola kumalira bizibu byaki amagezi gali malala nze kulwana lutalo kutereza irwaliro wano okay
ekyo bwe kitereera bino ebisigarewo ebyaife by'omu kyalo byo bidda kutambula ayi ng'ebindi tubikoze eki tubituuseeku ekyo nga nkimaze ndikwenda ogema ku byendegeresa ebyendegeresa mu Kamuli municipality ebyendegeresa bamama kambakobera omwana tasobola kusoma ng'azira ali mukobera birungi biri mu maiso muli kunfuna nti bw'osoma ino okola katono wagabana kinene bw'osoma empola okola ino wagabana kiki katono ndooza mwidi omuntu akola ku district wale oba omuntu akola mu banka akola katono yagabana kine tayagagana akuba buloka ebulongo akuba buloka ebulongo atuya na ino atoje okumaliza okutunda etanuulu nga sente divire muliriza n'amaziga olikitegera so kyemba indiko so abaana baife abali mu masomero nze nga MP ndijja kubayiga ku masomero nga nkube nkuŋŋaana kyebeeta paredi ku isomero abaana ndogere nabo ebigambo ebiwula ku abasomesa bibakola ki bibabawa nga bali omuntu ali kwogera ng'eweno omubona nti ebyokusoma byali kwogera ku bituufu abitegeera buki bulungi kubanga zena nagumira ku kayizi tebiggwayo omugenzi yali MP wa ife eyo wansi eyo ebuyende yayidanga tujakola ebyegeze by'ekyomusanvu yatutaamu amaani zena ekyo njakikola nje kubuteekanga primary school abaana baimwe babaleete ku paredi ndogere nabo mbakobera omugaso gw'okusoma ebitali bire eby'omu kiraasi omwana buli lw'omugema kumweyembeera mweyembeera mubalekabo mweyembeera abaana buli lwembataamu amaani ago baida kusoma baida kutandika okwenda okusoma kubanga omwana aida kubona ku muntu akola ki eyasoma bwaba n'emirimu egikolebwa nga omuntu yakola ki yasoma ebyokusoma byaife bigwire omutindo kubanga MP amala ku emyaka 5 nga takyalire ku isomero waire litya irala omwana alina iramu atya amaani MP amala ku emyaka 5 nga tayogeire ku na DEO nze nja kutyamanga n'abasomesa abali mu masomero ga gavumenti nga buteekanga n'aga private ag'obwannannyini bonabona nje abakolamu enkiiko nga ndikwenda obakola ki okubanyweza basobole okusomesa abaana baife ate awo mu nkiiko edo mwe tuzuulira n'ebizibu ebiri mu masomero nasobola obitwalawa nasobola obitwala e Kampala byakolwako kubanga e Kampala nawali esente yediva so ndikubasaba mungemi omulimu guno ngutegeera bulungi omulimu guno nja kuyamba ekyalo kino kitambule buki kitambule bulungi abaana baimwe basome abaana baimwe baidandabwe nimwena muidandabwe tusobole okulaakulanya ekyalo kyaife ate waliwo ensonga gye mbaye nerabire mu by'obwidandabi nze nga MP njataawo project wale ku mulyango wene wazira mukyala ava mu Kamuli municipality ajja kuyira mu kugula katabo wale sijui gloves biki biki ensonga da mama kiti mwidaka agana wale kamama kiti nga bwe kaba package yona akonja akakola ku ng'omubaka imwe mukole ki tienda kubasombesa bintu nze nabo nenda kumwirwaliro liri tienda kubasombesa bintu ngato nsobola okulobinga mu bazungu nsobola okulobinga e Kampala nsobola buli kintu kyona kisoboka mu eyo ensonga oli kitegeera kubanga kamama kiti eba full package mbamwe ebintu biki mbamwe ebintu bingi so ndikwenda okubeyanza okumpuliriza enja kutumbula ebyemizaano kamalirize abavuga bendayina ebyemizaano ebyo binkakataku okubitumbula ndijja bitaaku amaani mangi njijja bitaaku buli kintu kyona okuboneka bavuga banange basamba omupiira abawala n'abalenzi tusobole okola ki tusobole okutambuza ekintu kyaife n'okukulaakulanya ekyalo ndikwenda okubeebaza ndikwenda akumyawo n'ebigambo byange muzee otuuse nga nikwogera wazira taako ndijja kuwa ayidira irala sebo idira irala olamuse ku abataka muzee yidira olamuse ku bataka muzee ono mukwano gwange ate nga mukwano gwa Michael
abataka muliyo amaina neirobozi nze tebamaiko wagalinga ngobi mva muluko gwena misambya muzoni je beta bugulu mairi ayi nakuzibwa enabwigulu mu center mu store ya muzeyi Grace Kinova abona abankuza nabandegese omulimo gwa minzani emwandide nasoko okugula waziringa amayinji twali nimu nga okupima kwe mwana natandikira mu store ya muzeyi Grace Kinova so nakuzibwa abantu abo nze ndi muntu wanchuka chuka einumere mbere mwagizira Proscov ya Salamu Sumba baba mubaye election ni ajatire hema atongolo omugenzi musengo amuwe kiwumule kyemirembe bwe mpera nonze naba wa Salamu twabo nabo wa Badiru wale kachi na idana na bambo kwa gamba ngabo wale kachi balikumba nabo byoloko bampagira Salamu na aja ye mchala Salamu na mukanti muna ezoni dino batukubya akalulu na mukoba nti ezoni ye gange bugulu maire ezoni ye bulwamaza ezoni ye busige ezoni ye bulondo ne ye buterimire yankoba ati gabanku bakalulu Museveni tasobola kumpa mulimo na mukanti Museveni singa omaniye ngoli no mulimo gose bulopuno wa Museveni lwacho de watabula era bolwabo ku Salamu naira kwani Salamu yaje okutegera luvainuma ngandi mu mugaso bwe yaide gange buterimire ku isomero yabuza lina lyange kuba ye yali alowoza kubona limva mu ofisi ye bawo omuntu mulale 15 anumukirize Musa wonali mu miliyoni 10 nakoba nti ekitegeeza buli muto muligu we miliyoni emuto 15 wembaga emitwale 5 zena campaign mbandi sponsorinze emitwale emitwe 10 mbaga emitwale 5 kuba nze tikizibu kyange tikya sente Salamu kai yeidokala luvainuma okuidokola ki okunonia olwavo awo naira ku mwami ono omwami ono yandagana mugasiya ewange wali oje tubamu ni munange mai yandagana mugasiya ndasweria bwe tubaawo twatandika okola ki yankubenjiri ngeye idini na atandikira bigirwo ono oluna kulala twali ku hoteli ya Bingo esigo mugenzi Rubandi ono yabange motoka ya manjeri cheba kutiko we idinda bali bavana mwendo ku magombe yo noneike nze nabamba mu hotel restaurant ye nabaga natemoroka kula musa ku munange buli yamba nakunjo lero mu bitani bigirwa lero mu ayenga kulukumula musa ku buki bula muse olwaido wali we baba irenga bali gabo buntu ntukodi bugano bubwito abantu ko baba balondo oli yade amboza ati ogwaga gene nakantize muna amazima galindi oba bigirwa mwavu oba ali ne sente oba ziranze mpagirane mpagira bigirwa oba toyenda nzo no bigirwa tampanga kwata siringi gati 5 niganja campaign de tino aya atamadi gasingi biti era ndidi nti akoba ati kukoba ati oba nsobola okoba nti azena nguze yo ku bukatoni obwamadi 50 okusobola okusponsoringa omukoloje kuba ndidi nti ndirondo omuntu anasobola okwogera yetuli musindika asobola entalo dabaire muku bigirwa akola ki asobola ekyo abataka bana amazi obakobera muna Moses nze ni musada mukulu abankuziza ni bale aye oluyisiga mutuka Kampala eyo malamu atwerabira bana tibwe kiri abantu bano boli kubona tibali bulungi era kibalumukiriza siringi 12 oba 5 lwambera wotuke yo tikirungi werabira ate kulule naku wali tukuba kolo twakuwa bululu bwa 15 nedigwako wemba tisu waibe bako bati bigirwa tutunze muna akantu kaba katono kati baida kubati tuli ku miliyoni 5 bakawumbi muno nabo tunze ifoto natono takulire kwa esingi gati 5 ndi kusaba uko kugumira mbera dabo abo era kulwandirira cyale era kulwandirira kitundu abandi batuvuma bigirwa abuyende nzemba kobera anti kasolo wa wange wana kiwulo bulira zone tinalire mu idinda sente talivuga mamoro kamayaka nibigirwa okuba webuyende tikitegeeza anti male abakazi bano babazala babona tina abasimbe neri amakage so mwami bigirwa ndi kwenda otwale ensonge yabataka ngankulu tukuwa bwesigwe bwaife kwolo twakuwa bululu bwali 15 na imeka
5:83 wali bubwo yogali nakalala kankakati aye twegaita niba naifu abo twakuwa nenda kintu ekyabatako kitwaleta ensonga nkulu ino ti kulindanga kaluluka jatuuka mpera ano yeyagabye ido obugano w'ensiiba kainume eyo yona abangawo era ida kwidana sirinje nkuba muno okugabira ekyalo sente kyangwa ida kwidana enkumidi baba konkono bwiro omuna nkumidi imeka ibiri aye mutaba ku nsonga tulonze kwa abakazi ekisera kinene katuwe kubigirwa yena Katonda atuyambe yeno batatusuulirire ajja akulankulani ekyalo munanze tidda kwogera bingi kuba tiri aye ngambwira na misambi erayo lokuba ndi mwagizi gani munange kadomali yaye mbaire na yagoloyi ne mukobye nti ntwala kubigirwa ye yakobye otongoleza manifesto yandeeta twajere wabasiraji niba budala mudimu nga wakamaliriza okwogera waningirira nati amakupipi kitwedda ni Michael so ndi kusaba abataka mutuyambe mutuwere Moses obululu asobole okutukulembera musengwa abe